Usa ba ka sa mga tao nga naglibog kung asay piliyon ang mountain bike or ang road bike? Well, in this channel, don't worry. Ato storyan ang gravel bike, so don't skip. Yo! What's up guys? Kung brand new mo sa diri sa channel, ako di si Dan, ang inyong kapadyak bisdak. Tighin mo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycle, basta so diri sa tong scope sa Cebu City. And kung magpalipay nimong pagbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and the bell button para certified kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button and let's start. But before ta mag-start mga kapadyak, kay kaning video kay na 3 parts. First is the quick specifications, the insights, and the advantages and disadvantages sa akong pilion nga kaning top 5 kung asa top 1 jud. And kaning video mga kapadyak kay wala na ko gi-arrange accordingly ang kaning top 5. Okay? Let's start. First atong listan mga kapadyak kay ang Trinx Climber 1.0 with a price of 14 to 16k. So ang frame ani mga kapadyak, syempre Trinx alloy smooth welding, 700C by 460, 500 to 540mm. Syempre dako iyang tires kay CX ni. Fork ani mga kapadyak kay Hyten Steel 700C, shifter kay Shimano ST A070 2x7. Okay, so FDRD kay Simra AO70A. Cassette is Shimano TZ 500 7-speed 14 to 28T. Okay, so standard ni sa 7-speed. Chain is KMC 7-speed. Of course, it have to match the iyahang kaning cassette kay 7-speed and the chain should be 7-speed sad para walay mga problems. Brake is alloy side pull brake. Rim is Trinx alloy double wall. Tire is CST 700 by 25C. Okay, so chain wheel is Pro Wheel alloy 50 to 34T. And ang kaning iyahang hub mga kapadyak is that naka-alloy road. Saddle is SR Sport. Seat post Trinx alloy, stem Trinx alloy, and handlebar Trinx alloy road. So comment makuha ni. First of all, kay mas nilot ang fork ani kay inala nang gi-alloy to reduce weight. But syempre, to keep the price low, ilan na lang ni gi-steel. Okay, so Trinx Climber 1.1. Okay, so ang first na to ganiya kay 1.0, kani kay Trinx Climber 1.1. Okay, so with the price of 15k to 17k. Frame ani kay alloy, medium. Fork is Trinx alloy rigid fork. So mo niya kung ganan kay naka-alloy na pod, meaning lightweight. Yang shifter mga kapadyak kay Shimano Claris 2x8 speed. So as you can see, mas taas-taas iyahang specs kaysa kaning 1.0, which is to be expected sad. Brakes is disc brake, mechanical. Rear and front derailleur is Shimano Claris. Of course, it have to match the STI para walay mga anomalya or any problems nga mo-occur. Crank is Pro Wheel Ons 2x square taper ni siya. And tire is Kenda 700C by 35C. Unsa akong insight ani. Kaning Trinx Climber 1.1 mas okay siya para nako kaysa Trinx 1.0. First of all, kay naka-disc brake. Second is Shimano Claris na pod, which is mas taas-taas siya kaysa kaning Trinx Climber 1.0. Akong ma-comment lang ani gamay kay may pa ilan na lang nigi Holotech to reduce more the weight, pero to reduce sad the price kay ilan na lang nagi-square taper og Pro Wheel Ons 2x ni. Third sa atong listahan kay ang Jackal Mio JK700C. This is a 2020 model with a price of, masyak mo ani, 9,800. So specifications na mga kapadyak. Frame is alloy internal, cabling 46, 48, and 50 ang available nga sizes. Shifter is Sensa Ignite 2x9. So it's amazing kay naka with the price of 9,800 tapos naka 2x9 speed siya mga kapadyak. So which is good mga kapadyak kay mas dili ka maglisod mo padyak kay kung mas gamay mong speed pananglitan 2x7 kada shift nimo kay murag makalitan ka kay mas taas man gud diyahang mga teeth. So mas lisod di padyak, unlike if dagan kag speed dili makalitan nimo ang legs kay gamay ra may teeth nga muad kada shift up nimo. Move on na sad ta. FD and RD sa Jackal Mio JK700C 2020 model is Sensa Ignite. Both FD and RD. Of course, it have to match the shifter kay Sensa pod siya. So dapat Sensa sa diyahang FD and RD. Brake is dual disc brake. Maayo kay siya mga kapadyak sa iyang price. Very sulit kayo mga kapadyak kay naka dual disc brake na siya, dili siya kanang clip
fork kay alloy fork. So wow, this is a good bike kay naka-alloy fork and lightweight kay siya. Crankset is pro wheel crank, okay. Hub is alloy quick release. Seat post is alloy and stem is alloy. Okay, so unsa akong comment ani? Actually, this is a really good bike for beginners. Why? Kay naka 2x9 speed with a beginner sad nga price. Kay of course, kung moundang kag bike, dili sad kay dako ang nawa nimo nga kwarta kay of course 9,800, so it's really a good price. Fights na kay ni. Sana ina lang ni gi Hollow Tech. Okay, so last but not the least, again mga kapadyak, kuan ni nako gi-arrange accordingly kung asay nindot or bati. So ang pinakalas mga kapadyak, I think kay baw na mo ani kay naa naman ni sa old or sa ato ang past nga video. Make sure nga naka-watch pud mo ato mga kapadyak para at least makayabaw mo unsa po yung mga insights nako. Pero this is just a review mga kapadyak para ma-appeal aning video. Okay, so first na to mga kapadyak is Sunpeed Kepler CX. So this is the last nga bike nga to gipili. Okay, so frame set ani mga kapadyak kay Sunpeed Kepler aluminum frame, 700C disc. Fork kay Sunpeed Kepler aluminum fork. Okay, so good. Kay naka-aluminum Kepler, aluminum fork, meaning less weight and mas sign siya bike kay force, dili kay siya bugat. Okay, so wheels na mga kapadyak. Yang wheels kay 700C disc wheels, front hub kay Solon. Okay, so mao jud niyang mga kasagaran nga gamiton nga hubs sa Sunpeed no kay naka Solon. Cassette niya 24 holes cassette, aluminum quick release disc, rims is aluminum wheel set, 30mm tire. Chaoyang kay 700C by 33C. Kay of course this is a CX or gravel bike. Okay, so good. Ganan ko kay force Solon is a tested na sad. Ni-search ko gamay, dili gamay dako day. Ni-search ko then it's a good brand. Okay, so drivetrain ta mga kapadyak. Drivetrain shifter is Shimano Claris R2000 2x8 speed, and of course front and rear derailleur it have to match, as what I've said earlier, it have to match the STI which is Shimano Claris. And cassette is Sugek 11 to 34T 8 speed cassette. Kay Claris is an 8 speed, so dapat 8 speed sa dang cassette. Okay, so sprocket chain kay Samsi 8 speed. Crankset is Pro Wheel PRL 50 to 34T. Okay, so headset is Genea. Stem is Sunpeed aluminum. Handlebar, Simra. Pedals, Neko, and with a weight of 10.7 kilograms. Of course, kanira kong naingnan og weight kay maura man niya akong na-search kay sa uban kay wala nilagi state pilay weight niya. Sa tanan nga ako gi-mention kay maura niyang nindot og paint job kay sleek kayo, although na daw ni siya issue. Sa aside sa taana, akong piliyon, if ako'y papiliin mga kapadyak, kay akong piliyon kay Sunpeed Kepler. First of all, kay yung paint job, good, nilot kay siya for beginner. Price kay I think mag-run na siya between 19K to 23, dira siya magduwa. And iyahang pyesa, iyang group set kay okay na po kayo, trusted and tested by the pros, mga racers, kay naka Shimano, naka disc brake, and also yahang pesa okay ra, tanan nindot kayo. Disadvantages ani kay nakadungog ko yang crankset to chain stay daw, kay na daw ni issue sa yang crankset kay you cannot put daw mga road pesa kay mura man gud mulusen iyang chain ba, murag mo sayad siya, mulaylay siya ba. So I don't know, sa built bikes mao daw na ang kuan problem, pero kung frame lang sa Kepler mo kuan kay wala day problema. Although masolve na ang problem by kanang chain supporter, which is also good. And for me, Sunpeed Kepler is best diri sa akuha ambot sa inyo mga sir, mga ma'am, mga kapadyak, kay iyang ambot sleek kayo jud tanaw niyang body, which is really good, and maan kag uy gwapo pero dili ikaw ang bike. Joke, apil ka. And also nindot na pod tanan, as what I've said earlier, yang pesa, yang looks, fights na kayo. So and I hope kaning video nakatabang ninyo. Make sure nga i-click ang subscribe button. And also comment if namoy mga inani nga bike para makashare mo sa inyong mga experiences, advantages, disadvantages, o kung unsay mga personal insights ninyo ning mga bike nga kugingon. O kung napamoy nahibawan nga mas budget friendly or kanang mga sulit or kanang mga nindot nga bikes, nga gravel bikes,
comment down below. Like, comment, and subscribe. Like if naganan mo ning video kay para makaibaw sad ko if ayos ba ning topic. Comment if naman yung suggestions, questions, feedbacks, o ganan ni bike check para masturyan na natin buwan na to video. Subscribe if wala pa makasubscribe kay sus in town dagan patag i-upload nga videos. Para updated mo, click the bell button. And ang pinaka-important part, kay shoutout time ta. So shoutout ni Michael Satore. So shoutout Kapadjak. Himo padaghan na video ani Kapadjak kay helpful kayo siya sa especially sa mga beginners. Nice content, stay safe, and God bless. So thank you so much Michael Satore for this heartwarming. Kamo ang akong inspiration og motivation para mohimo aning mga videos. Kay Alru Cervantes. Shoutout sa Bibro Bike Brothers from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Salamat. Okay, so shoutout sa inyo mga Bibro Bike Brothers from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Thank you so much. Again, this is Dan, your Kapadjak Bisdak. See you in the next videos. Maraming salamat po.